Kahnyo Youth Council Northwest Khasi Hills District hakanyo tarik Risau Arja Arpusau kalalait banyak kendu ia Kemitali Chandra Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District ban penpau kijing ia kisam lawat kam na kijing jur palat kerukom tungkam klam kijing pendapat ba ia ke post officiating casual but contract Keseng hakajing alam usamla job lang kanayor kumu Presiden kila dawai ke Deputy Commissioner ban pelat advertisement no ya barok ki jeli tungkam batru ban penlong eksamen kam kloy ya ke District Selection Committee DSC kenang bakan long kajing plelat plelenti ya ki samla wat kam hakathan nakaliang kajungi hakading kajingi ut nakaliang jing pait ba te ngala simkia banwan sini office ban yakenduk UDC habidi bakini Austin Post ka kathau habidi niki ki sanction post nani ki ban post ki ban sayele exam ning ba kani DSC te nakaliang kajungi hadin ngajing yo snow ba kajing kathung Austin hangni kala jur ha nakaliang kajungi la request ya Deputy Commissioner maharangkar ki ADC ba kalau ka Austin Post ki ban pelat ning bag advertisement kenang begini kena kejongi kiba kwa bantre lari yo 10,000 ni kesanjar ni kamon juki bantre dia kapenlong iki kena ke start ni kena belong experience bio experience de mentah kejing bem pelat ning setting ik kata gini kena ke kwa bantre kam te kani ketika bengkong te habidi bakani hadin banglayo kan kren yo slon ban habidi don ki kaswaru ki bathung ki badon hangni kena kata bide biniru klem advertisement kata bai kena wat kam wat jam banang taki kontraktual kidon kena kata nak liang jong seng hi ka kentu ya Deputy Commissioner ya keren beni hang tu kayak keren seni ha balda kamnu ini apply option dia bro kini post te kata jing keren jongi ti kentu nang ni khmat ba nak liang jong ka di siru ba ngila kentu yiki ba kidi ban prestat no kebidi ban tho igni exam ki jongki nomor ba kejing slam pala bertho igni samru kata bhai igni ki sanction post nomor ba kejing kata kejongki ngi ibal da kimdon gini setting ru menu bantre di hak post kabigi di bantre kani ngi iba ada pun slam ngi kedang yuk kebu gini setting de suki peski gini setting ngi iba leng nga smutu ba leng ba kejongki ru ba suki kin ya tho exam DSC de dakini ki biru step ang to hi nomor mentau di DSC ru bersing imla syu ban sania nomor bale ngi wi jakaru ke jakamta te kata kadi jing sing khia nak liang jong seng te kumta nak liang jong seng bide ni ga kandigi ni post ki ba thli bat kula ai setting nak liang jong seng la kentu yiki bakin le kumta Keseng kalapan pauru ikajing sokhia lor kajing nang kenrei udrak support ke district kabalakta iki samla bakin ngop hau teu jing di penbuat Keseng kala dawaru nak DC bakan taulat ban penyo ika rehabilitation center hapo ke district kaban long kajing mento yaki kun samla ki balang ngop hau drugs tenang tapat dia ni wan ru banyak keren habi de bagni kejing sang budi urung ni drop sakani ke jaka kejungi ni bakat nunggu di kena ki badai nakani ke district kejungi hadu menta ngi klem yo kanu ke information ke beti kena manu kita supplier ki ba wan supply kini ke jaka kejungi re arngut ki khot ki jap beri kejungi badai nakani ke district kejungi nakali yang jong seng hi kala lebu sport rehab center te kata ngi namla ban ya thu ya kerteng kejuki namar ba kam dei ru kerkom ban ya thu te na kata kadam tengi kentu ya di office ba kendi ban simkia bidi bini udrok su plus dang ban kenri kini ke jaka kejungi ba ngikok ngidang kwa ru ban yo jing tep ba kat nungut kita ki main supplier udrok ki ba tula register case ban kwa ru ban tep kat nungut kita ki accused person ni drug addict ki ba lari sakit sudah kini ke distrik kejungi baru tujuh kepor ngidang kenturu ke DC office kadi banbu no kini rehab center mar boleh ke jimbom don ke rehab center bon sen kata wai kini kena kejungi kena jungi badok ki bangat huni drug addict te teng lada kidon kini ki private rehab center ni iba kata wai ki nomor kini pa kidon kajindok te kajing bemlabor kejungki kanang pelong yuki kanang kata susu kajing kejungki bemalas ni kata kajing kusam kata kajing kuat jengsia jeng tu kena banget drugs addict tena kata kadang kentu yuki ru ba lada kumno ru ba kani rehab center kadi bendono apa kani ke distrik kejungi margi yo jeng te ba sibun ki ini ki drug addict ke bla register case nak tak kadang ku aban tip mentah kan nungut ke bla ada register tenang ta mana kali yang jong seng ru nang ni sekmat
kanang ya budien habe de ni ki drug addict lalu ki main supplier ki ba penpoi drug hak ni ke jaka ke jung nakliang jung district office namar doni wi ban charge be ni drugs nakliang jung ki kena panjitip na baru department kata na social welfare na police station mar baki ru hudum menta nang ni ikim yo jintuk ke batikna nak tak dak kim la ban ai Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.